Urimo yua kulera imurimo nende idirite ukioneka kumakia baingi kinyanyuma yoko idira ukioneka ndene akaunti ya Meru urine ndi mawado idirite akirita wana Ntaira kuru akenda kurigeria murimo yoko idira nende witamba bumoya ra idirite akende githa kwa ine ati kinyabia kurea kanantu barabedera bakirwaira bya kurame mekanone kanantere chibarabara bedire bakireka nantu bokendo kandana na murimo yo biure nende bibinge antu barauri ni ati kinyaba komba kwida baichi de kana utoro na kana mbere na utoro nonto no ba kurita moto yo ntuku na yana yangia mainge tukeda tuchoka ru orubwa inende akigaro ya siasa tukeda twikimurika na ndene murimo yo kolera ende mbere twidira twikinyakirwa rero yara twikirite orito kinde tuchieto orubwa ari ndo ati kangabana kawira na mubunge wa Tiania East mpuru abori kumata kinyankuruki Michileo ti wanakithikero endo boba wiki adhimiti kakuma ende ngari hedro isalgana mwankira nende batironeka Rais wa ndegura Kenya William Ruto gweka kikaro kembere buru kia kabinete kie Nakirigaro ya siasa tukeda tukimurika mutunduko ya murimo ya kolera Unatoa madidi ya orogweru wa reni Maureen Komen ngetwa PHINEAS IMAANA Nteto chero da moikamberia da icho chiongwa Nzeyele bomo kuma giachonko mara na bangi gozibati na kidikero nyuma ya Thaa baile kora na bationeke mwankira nende nanjireti kumenyeka kuringana na antobanja ni atindaka ine ate baile baba umire na dimiti baiketi ntere chekakuma nyuma ya ngario yedira ita ntere chesalga na mwankane nde batamenya inaendo bo bare na kila nende bakuromba ni thirikari ubatetheria kendo bachoa Thaa komiti antu kwe ndamuringira thimo atuika mteja gwa atuika utuko ka ndamuringira thimo atuika mteja runene ndamuringira thimo rukiri thimo atuika mteja Oyu Imwe kuru Florence gokiwa Muriuki wa ntura yethito Southimenti agitarania kura kwantha kia Derek Mureti na muchore wa Lawrence Mawira kuma mweru 6 mwankoyo ndaringira mwekuru wa Nairobi ambira mami ona nte kumenya ndi baringirite thimo kumegoro na guti muntu thimo ni takairorire nderua uri tariki 29 na riu tikani rana mono na tariu na riu no ga metagira thirikari ngwatia gucwawe na kieba kinene Florence bagwatanirite na mukuru James Njeru urano ethe wa Lawrence Mawira kuma mbarichegia nchuku gicigo mbunge kia Mara bariuga na bao bagwatanirite kuringa biachara ya wendia wa chimiti na kuma tariki 28 mweru 6 barauga ikuthi kwendia chimiti mbarichia Kakuma na kuma tariki 29 mweri uyu 6 batoro baringwa ritho tariki 29 kintu Thaa 11 mwekolo ni raringirwa thimo erwa ngari ya Mureti ikuoneka sarga ngari atonye tugatereka njira neruguritwo murango juu jwa biria kwi tariki 30 ni betire nao na usarga beta bethira ngari ni rajukirwe ni polisi ya sarga na baikia police station kwari na nduka yari obo ageria kuria mukuru u ari na nduko aboria ngari wirare au ni atabura na onire ejao mukuru abera we ari ndukene we onire ngari eja na ngari ngire nyuma ya black ngari kweja ya tonywa au yarunga mwe muntu au maku Michie no iri na kieba na nkinya kithikiro kinene bariuga kuma bakoringa riboti kirigetuo kia borichi gia Salga rankarira bari nio yethirwe mwanka muthenya we munthi batoro bona weru ni kumegita riu tamujari no kanturite mbeterete mbigwa no report no imwe na gutio batwejaga o twageria kubera kwanza kwiri mwe nya twaringa thimu batuika batiyukia ria bajukia batwira ni bagusugurika
na twathi obisi jonde jandi CI watuika mwanka guti suspect tuona andi kithenya statement na mwanka thaiji inya namba jia thimu guti yetwa jiadinga tirwa turwa mtojo no baritie nawe kieba na nkinya kethikiro giaciari baba igotwika batura guceria na baba bao kuma macibitari mochari guntu kunthe na nkinya mataoni na batoro babaringia ritho kana nkinya kurabirwa ni bathiete bathi mwanka na aria yala utwikite kwi miri mirute bathi bethirano batamiona ni basokete bathi Kenyatta hospital teu Kenyatta General Hospital batamiona kwa gutune kirero twina kieba kiu ni kingite muno no ntumieri na tutimenya ni twambiritie kuthikinya kubacoaga macibitari na mwanka riu guti report tugwete no imo thia mucio yurariria na bao baire bakibauragia wethero ibakubegua kolombana la bari atwika be moyo na benjara ni mbega bambe gucoka mujie untu family ena kirero gikinene na nikubenda kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Rais wa Kenya William Ruto aruaine kite gikaro na njuri ewe ya minister kire gikaro kiambere cabinet kuma baikuyo kia wathani gikaro kiria gitire na mbere garoni ya rais nikyo kiambere Rais Ruto na munini wa Rigathi Gachagua bekite kiambere buru na ra Kenya baina wirigiro bonene na kiama ya rais. Nyuma ya Meru kwirwa kwina mutunduko ya murimo ya kolera no muntu aikarene ndi bainge bate kuoneka kuthingatira mitaratara ya ukandana na murimo yo mwankanende ndi abo bya korea njirene bakioneka wita na mbere na biachara yo ya withire na nende rwari kirega ya siasa boni ntutukeda tukemurika Iranarwa kumana na riboti ya minister ogima wa mwira ja kaunti ya Meru motumantu ithinkia na niwe munini wa ngabana uri na antu 14 baraba gwatikene na dalili cia murimo jwa kolera na antu 11 bethira bagikurukira cibitari Kathumba ja Meru na baraba thimi 5 bao bagwatikana na murimo ju no rore cibitari ni mtu mwe ni twithirite twina antu 14 baraba onekanite bena dalili cia murimo yu 11 ni bakurukirite cibitari cietu a Meru 5 ni bathimirwe na bethira bari positive lakini batritwa kana babwithirwa treatment na bana na cibitari cietu ni muntu umwe umamiku murimo yojo jwa korera jumanagia na kuri irio kana kunywa ruji ruri na ruko ara ni murimo jura juri no gwati mono kiri mwingi na ni jurikitie kuonekana na gutamba maturene jaja kaunti ya Meru na dalili cia murimo jojo mono ni gwita kioro kina ruji kana kwaro muno ikwaro na kuigua ndege yankanaga na mono rimwe na rimwe ukambiria kuigua kithirirwa ninya mtu arawa kinya thie arungi kana kinya karindi kana kinya mami ilo alotomba kuingirika ile tunaita rice water diarrhea yani kile choo kinakaa kama maji yale maji ambayo ukiosha mchele vile ambavyo huwa anakaa maji yanatoka hivyo na tunasema ni effortless diarrhea yani yale maji
yanatoka tu. Na nandi kulingana na utwiria bogima bwa mwiri murimo jojo jwa kolera omba kumenya kana uri naju rungu rwa mathaa 12 gwita ntuku 14 gitumikira mutumantu ithinki ugite ntuku inka ikurukite ni kwari na biatho bithatu binene ja kaunti ya Meru na ntuku chita kuruka bamenya kethira kuri na mpanga nkurukia murimo jojo. Issue ya asymptomatic, hawa ni watu ambao, and most of the population, 75% of the people who are infected with cholera, they never show symptoms. Hakuna symptoms wanakuanga nazo. Nitukumenya kiumia kithiru niturari na 3 major events in Meru. Kimwe kia beatification of Maria Carola kia Catholic Church Kinoru on Saturday. Nitwari na a mega graduation ya Kenya Methodist University Meru. Yari na anto ba all corners of the world. Na nitwari na event yetawa ya amapiano, event ya music kwa vijana, neone attracted a lot of visitors in Meru. And I'm informed by professionals murimo yuno yurie wowe okay wena yu otaramenya no ayetwe up to 14 days. Kwa huku Saturday 14 days itera koroka tumenya the amount of contamination, God forbid, ira yomba kwithire karikite Meru nonto bwa the number of visitors baratware na bo last week. Na nandi kuri na matagada jara omba kuyukia gushebanira na kinyamara kya murimo jojo mbere emane wekotheru kiribya kurea kunywa ruji rutheri na kinya gutigiro omuntu na gutakiorokia wantu ara kwagirite. Wagura gintu thokoni ukathambia ugita mboga kana sukuma kana guma kioroni guma thokoni ukathamba njara. Watu wakunywa maji ambayo imetibiwa, water that has been treated, the treated water, ama watu wachemshe maji. Muno antune baraganda joro githakani oguru ntubataye na gwakuthi ogutha ino lokoru maraganda githakani wethi muburoni ogubatikanyuro chiru ne betere ona gucemuke batikacemukie ne banyuro chiru rwega ruru tena thina ona gathora mechuba gure onywe nago maisha maguma bu no keja kwigori na ndaliri cia murimo jojo kirio batine wikinya cibitari kendo kathimirwa ngwetha kokurara kidogo kuthuka thibitari jigoko. Huko kwa community zetu kuna watu ambao wako na diarrhea ama wanaendesha na wengine wanatapika. Tafadhali go to the nearest hospital so that you can be treated. Na muthie ne buru thirikari ya kaunti ya Meru ni thirite kirita mukana kiri baraba thiurunka gido kiri mwingi kana barabenda gire njirene kurekana na ngugiu mwankira ndira murimo jojo kathira na niro mu biashara okwendia bya kuria akanenkero baruga cia kwendirio biu. It's a very delicate period that we are in. Itobatire kuimenyera na tugaikaria turi antuba Meru ko unen koromba antobe to bara bakuria uchumi kana bara bakotega uchumi na ara barabara na through vending of foodstuffs kindly bareke na ntone yitare atari turi mwanka tuone murimo yoyo konia, then from there bo seek authority from the relevant officers and offices nikenda bwirwa how to do the business. Na ndigia kumenya ni ati murimo jojo gwataga antu banene na kinya twana na jukara gutirito no jurage muntu kiripotera Nteto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare. Mugarigite wa biashara bakuma kenja igesione bunge ikati ya Nia West nende bauri na urite biashara kuimenyera munono ntoba murimo ya kolera yura yethirite yokioneka kaunti ya Meru munono nende kurumira mantu yoboinyeria bakiora kwa weko utheru gaitono kau narumbete thirikari utira neku kinya maturene ikirita nanto burapa batere kuthingatira kende kwebukana na murimo yo Kelvin Kimathi kato echukumatiania.
kaitene kao murimo wa kolera yukuyiro ntumwanya kaunti ya Meru kulingana na riboti cia mandaitari ba ugima bwa mwiri urea imukaririti wa biashara thokoni ya Kenya Samson Krimi na uretia biashara utethia na utheru biashara nicio muno iria ciena bia kurene kenda buru kweria kurira murimo yu kwithoka biashara thokoni oiji itronere baroa kuma Ministry of Health ito alata manto ya kipindi kila gego ko antu betu na kuonde turikinjai iturikane kwa ile otheru no otheru njireriku ora twawithagiza ona guthamba njara ukiria thamba njara ciaku ukiendia ithairo wirendi weta utirie thamba nikendo kare boya nyoruru otheru nikenda kipindupindu gitege utwata murimo umwe no ntuka wato mokinjai tweta bungi na inye twa biashara bado na biashara bebe kurea itumikishua utheru yo bure obubwingi sana menyera kithe ibiro kwendia wabye kurea itho ina ruya urutere nikenda muntu akathamba njara akiria na inyawe mwendia aile otheru boku bunene muno ntu wombike uturairiwo na bunge na uretie na itio kene na madaitari obabo gimbo mwiru kinya thokoni ya Kenya ikiri kuritana biashara njira mwanya cia kwirira na kurira bangi kumania murimo yu andagitari ba health babwete go around weto uritana mantu ya kipindupindu na atomba kuriria lakini tio kabanemisha biashara iwe watu ya tutiwithetie kenda tukomba kuyuria no ndu mostly tunaita resi ingi kwina bego rako kuinge kwa tunaotina kura kungi lakini babwete kwa ba twira kitha ko muntu atiwithetie ba to correct nekende nya twithwa tukimenya tu safe mkuluki mukariritu atitieta kuria thirikari wita nambere utethia mwingi muno biashara bao na njira imo mwanya kumania thinere rario empara still antu tunampara na tutombere kwanda na inyo ndombeu ile nire bamba kwanda lakini still no kone ba tukore mbeu no tutethia alafu mbuwe mantu ya fertilizer subsidize thirikari ndaromba thirikari ya ilimita taraka na style kwa yana no nto actually anto bangi batombe kona fertilizer no nto ba long queue kale ni ndaya na mitaratara guthia tro procedure rero iba the next time ba ile challenges unigenda baka uthia mitaratara iwe kuyuka fertilizer pone bura kumbikia muntu atike yote itana inya kigo yo fertilizer no nto ingibe ya baka nyantu kumwanja muntu na ndiki lakini uka ile system ine islow no muntu umwe tukubomba kwa wantu 10 na bure antu 100 mkiripotera Weru TV kumatigania West beta wa Kelvin Kimathi Angera kone atene ndero angiro tungata bomu ingia Meru irupa kuromba tungeria ba county ya Meru omutungeria kurumira ngwewe kenda kwebukana na mpagaratano rachedirete cheko jairo ate katungeria ba Meru kaiteno kaibarombete kwidira kwena kigina kya civil education kenda kuritana antu baraba imaturene nyuma ya MCAs bambunge ya Meru kugaboba tena ndo akairi na ngabana wa Meru kawira mwangaza bakiugo mutongire na itengugire de yawe na ndigi kundi ya civil society organization kuma county ya Meru gitongetu ni Christopher Imwe ni baugi tembere atongire bagwatanira baitangugire ne kweta mbere mano mwanka bakiridani Meru wa mathoka jai kikabune kimwe atira kulingana kou ukujani kou kulale between the governor na MCAs ndomba kuitangwelo ntombele no mwankanto baba mbeba kujani bakija kwa taraini ibu nomo ntobuka bwitanitie bomba kukinyamo kwedora kutebu lakini na ndeno ntu ibala magi jala lingaleta na ja kwa taraini anku ibwega kabaronga mera every mbonde aigua na bauga bo ndwaire baraina cio nthe ikuthira na koiku kwari kugwirwa gwakwa na kugwirwa gwetu na tona nande o muntu ne itengugire rewe gavana ainguginewe MCA ainguginewe kuruki kiria bongerete ne omutongeria thome gatiba ya Kenya kenda kamenya ngugi yawe ni iriku na kumane no ntubo bakomba kwebera nkuchenira chethirete irio gategate gatongeria bau kuthoma constitution yetu muntu agwate leni yewe ni untu mbwire gwe ntumbira antu utengugire go karua
itana mbere aja bara bathia constitution bacokeria nkatho bathithie twega bagwa ngo yenwe kwanga bana igwita ngugi na go MCA igukaria wone ngugi iria wananchi babu guterwa na iria ci baugerecio bakwenda guiterwa MCA akethwa ria kwinabo akona ngugira bagwa citwe igwitwa na kinya igwitwa na mbeca linso nabo na muthiene gikundi giki ni kiugite ngugi ya wera nene ni kuthomithia mwingi na kou bakiromba kigina kiria bakuga ni batengagirwa mbere kia gwitithia mauritani nturene ni kibati gucokua kenda bagatigira ni bakuthomithia mwingi ngugi ciatongeria bara bathuri na kura Banyakana ndio batukajukia kuitana wananchi ba Meru ngugi ya gavana na ngugi ya MCA igitarira rĩa mbere ikwetha kwina gintu civic education na kinyara twathithagia katiba civil society ibaetagwa mbeca ithirikari kenda bomba kuritana antu mantu ya katiba ikuonania kwi thirikari ira nthiru ni akira ngora twikire the civil society batio consider ge kuritana civic education kwa utu wenda untu bu muno bucoke kenda na atue the civil society tumba kuritana antu kuringana wa gukwendera kethera ija mantu jau jareo tukomba kubaritana na kubera yange no ntu batu tuyo more connected na community than any other else anybody else nonto mwananchi nara mashinani ka kurigara nonto ataitanwa amenya pamwe bakuya ngavana ina makosa bange bakagwa MCA ina makosa lakini anto batamenya yani ro yao babatirie kuthithia atia nkiripotera Nteto cia Weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare na ni kumira kinda tunende Mutugi Kare kwitha tukiona kanyaka kunoka indi nchokerete na Nteto ingi kwethirwo gita kuraya a lot, like what is your motivation? And for me is I don't want poverty. I'm an entrepreneur for work. I'm also a fashion designer and I think my taste is amazing. I am a mental health advocate and I'm a dog mom and I'm an auntie. Marriage, no care. You're being treated so badly but then you have cash in your account. So she started dating the governor who I will not mention. I think we should, stop. We should be able to sit down. We are sat down right now. Everyone feels like they're right. It's just not going anywhere. Who's heads, who's tails? Heads. I'm always heads. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibondo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love, the glitz, the glam, VIP style. We have it all, connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life.
Na tuchokera ni atinende atungere ba matura na rietwa area managers bakuromba thirikari ibamurekena rithorethaga kenda bona nobya gutungatira akari bakiuga ibole ibeterete bakyula bakiaria bainterecha marimanti atungire baba ugete benda muno rais aba kinya uniform na kinya bakeranga bana wa barikana ya bureda irakirikana atitungwe ba matura na rietwa CHVS. Neria manenjazi kumantere mwanya chitharaka barakiringatia wathani thirikari ni nene bari namba 6 kumakirira rais wa Nthiguru ethiaga agacaina muti barwa yumete na aragwa forest ekethi saibu agacaina muti uyu sibati yikore ageto area manager ageto monogo ukethi urithio kethira muti muroni uri kwacio gia kwira muntu uyu motema muti muroni ekwira uma kwenda uri kinoko muno sibona nsainire ene tio gototora kinya thinani amono oguna ndetwa kinoko kugana kugerwa twathi kugwata nchobi tio tuma kugwata tio tugatigwa tukiburwa tukiroga nwathanire nchobi yakwa riu tienwa king'otore gia kuruma kana nwambi amwe na kwirutaniria thuti kirengo gino bagoka ngono akugi mukuru wa Nthanga mwigwa angwi twagiritwo kuthimirwa nwage matara tukona kwa nakyo tukauga muntu ona nakerwa ni area manager kyo gwende tweturwa mana itabora kure kuthikwa muntu yara magute kaburwa igona katothia tothingatete antu wauta kurwira yuraga Nthanga yo ego kana kwengato ya gwata nduni ego kana kwengato na gunduni gatigwa ekathenjwa ekagerero muguta mutherio kariwo ogu kuma kinya ofisi ya president ne ya yiji area manager na no mtura witigika nunto ana muntu akaora wa ntura ni ana kinya kimba yakaretwa ntura ni kamuroni no area manager othia gwitwara irombara uri nene kiri thirikari nene ni ati wanekierwo mwana ni kiragiro mungu ende tigo totiona no gento okaya kuga thirikari no toririkana itogitongwa murugara kende ke mwana wetu toririkane Borambomba kinya wetu alietwa terundetwa nwankona gakerendetio kewe gachiringi gakwangu ekireta thimoni nkagura kerendeti araka we mpesa nkaringa nwa thimo nwa kaborisi bokaya guntunyo kyo tio toriterwa kinya na gumiuroni kinyi community no totikona kinya gento kya tomba gwetethia na kyo no totie gento twina kyo wa thirikari bwega turomagwe gantu ona bara bathire no bakendeke ibato chobereria manenji tonyamarire turomagwe kanyamu ene tinjoka tukaromagwa jiringi tukarejaga na tio tukianga tukanga twetura tukagutugwento tukuruma kiri thirikari akaunti ya Tharaka Nithi bakiuria kuraitha wata CHV ya kaunti bokaombeka kinya boi batwekera kwa mubango uyu nonto CSV bare ya nara baseka kioro ntugwe mwaga kiumia tokaigwa boi bare ya ngiri 6 tukauria tio wera no toruta kinya yo tugo ya kuwata marwa kathirikari ya kaunti tigweta torigana takatoreria manager na tio toromagwa no ngiri 5 kana no 10 romba kinya thirikari ya kaunti na thirikari nene igatuone ikaonera area manager kinya no akibande kana kinya uniform nonto kinya maingi karia tuthiete kinya gwitana kwina njobi kwina ndwa area manager athinogo anawe thirikari ibo polisi yeyite kurutha muchako wao area manager athia kuona rindeni na atitete kana nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Peter Paul ogwa kabithe Nonde mbura nendi iraitete na mbere kura ntere mwanya chia Kenya na Meru iretete wirigiro bokuthira kompara nende mukarigite wanjuri ncheke liners kadera naugete nende areithi bare baigweta Rwanda guchwairu byandethi achiba mbere te guchokera njana kinya kureta mpinyano nkuruki kadera nerete thirikari irete motungata yanchanjo na kurigita ndethi otheri kenda kuringa areithi banjeki okola ndwanda ijietu tionde ng'ombe tietu ikuthira na ntaibo mutongorio mwokwaria mantu a ng'ombe ikethira Linus Kathera ora no mukaririgite igwanjuri ncheke na ari murithi kuma nterino Ochieng North na gutariria ati ndithia achiao ichithiritwo gikurukira kinyamara kinene no indi gutia tongeria baragiria mantu mege kuthira kwa ndithia achianto Gembe North na arakuga kinyiri rari kuthamirwo guntu kungi no ntu boguchwa ndithia ichianjiritio choka no ntu antu ibanjiritie kurima menda yao na batie na wirigiro bwa guntu gwa kurithia ng'ombe ira iretire Tharaka Tharaka ndi kurima iratokirwe nao itakomyanati itakoria itakomyanati itakwendwa ng'ombe ithirite ariuga na kinya guntu gwa kunyuithia andethi ino chiao kinya kinyamara yani okoleria twete roi ng'ombe tieta kilomita 10-20 kweta kuria roi ende tieta kuria roi ng'ombe inkuo
kiata kuya rwenje yariko katukoroma ng'ombe ucho lelwe kinyatio antu ibathini kita kapisa ni ntu ba ng'ombe ikathira bai ng'ombe chetu ikuthira bionthe bikuthira ende ni tuolelwe iki ketho iti murungu atethia itie cietho ikiolelo na njire batu kwithereo kuringana noe thirikari ni bateri kwithirwo igitija antu bantereno ta arethi nontu karinganira andethia cha kuma ntereno cha Gembe North Gembe Central wamwe na Tigania indethia inyinge nkuruki kinya ya county muturi ya Isiolo batona kinya ng'ombe cha Gembe North batoma kona ng'ombe cha Gembe North Gembe North rio ngode na ng'ombe nkuruki ya 20 ile thatwa Rwanda ro na kaithira otheri tu watatiana ina ng'ombe nkuruki ya 1,000 wate Gembe Central buo kwa batu tuna nkuruki ya ng'ombe cha kuretha nkuruki ya 3,000,000 kainya lakini ote muntu arira jamantu a ng'ombe ikethira ogwende na kuga ibwega kinya a thirikari igaikagira mibango na mitaratara kinya ya kurigita ndethi ino nontu kwa gitarira ya batiethirite bakiamukira urigitani kuma kiri thirikari no ende ibabongwa ta arethi baithagirwa bakirutaniria na kurigita muntu ndethia ciake tendawa bomba kuiba kinya chanjo yaya wa ng'ombe cietu ne batu tuengwa turang ndawa ibatu tuengwa tubutha chanjo uchiongwa ke antora jayo yongwa nontu thirikari itatambua batu turarethi kanko mromba petinari ne bachoka je report ofisine ya county government ya Meru bachoka report ya ng'ombe ikwete na ni ng'ombe kethe ng'ombe ni kwacho bakaleta report ni ng'ombe ya ni kwachwa na iche mwire ku ina thina ya kwacho kwa ng'ombe kuma Gembe North Peter Class Chabari akariba kwani barabatura kwina kirima kiu ruari bachumirete kirimo taratara yo kwanda mitekiremene kiu kenda gukaria mitho na rera akariba bare abo karena gwati mbarubange kadhumba iberete amiro bayuke kanya ka kwina mbura kenda kwanda miti irinjire ya kumenyera rera ritwa boba shukuru St. Cyprian na Mudhara primary bawatanirite na aturi bakirema kya kwani kirema kiria ki Mudhara kiri kya thokyo wandi bwa miti kira kiutongore tuni abisa umenyeri mitho tigani Mark Lenguru. Kama idara ya Kenya Forest Service nilikuwa mwakilishi ofisa in charge hapa, nimeungana na wanafunzi mashule kadhaa hapa. Kuna watoto wa shule ya Mudhara Primary School, scouts wa St. Cyprian na walimu wao hapa. Unamwona bwana mkubwa huyu anaitwa Bwana Mbabu, mwalimu ambaye mchupavu amesaidia sana katika environment, na ningeomba sana watoto wengine wajitokeze, maana hawa watoto walifurahisha tangu wakati Mashujaa Day. They are very active people. Tuandite mwankanende kirimene ya kwani mitenkurukia 30,000 ngiri 30 tuwatanirite na baba Mudhara Primary School, tuwatanirite na community, tuwatanirite na forester, tuwatanirite na KDF ya Isiolo na county government. Na ni untu thinene nira arumirite akari empare rumanite washambure kwana ni untu bwa kunyia kwa miti abisaba bathirikari baurite mwingi ucio muno kiri kuanda miti kinya nona mburene ici na kwenda kwira bara bonde barea tuendelee kwira tukimenyerera mantu ya masingira tukaya kwenyangia masingira na ya twenyangia nkuruki kwende twethire tukianda miti muno itarire mbura na ukulukira njireu tukaitha tukimenya imasingira tukumenyerera. Rais wetu Daktari Ruto alisema kwamba watu wote wapande miti, at least ukuwa na shamba yako upande miti kama 300 ama 20 kulingana na eka. So naaumiza wananchi wote wakiwa hapa mpande miti ili nchi yetu iweze kupata nini, mvua ya kutosha. Na boni atuandibwa mitibu etumi munobo ambere borio kushambura kunyiyo muu kama tuimegu na yange ya maingirio kinyanjire ya kulitana ritwa baoba shukuru kumenyera riera. Kirimake ikethirite gikiuma gitetheria kuma rui rwa Kamberia, rui rwa Kamathinwa, kwa utuke ya kuweta na mbere na kuanda miti, rui rwaita na mbere na kwithira rukionekana, ngai ikaita na mbere na kuingia kuura, kwa ukatukuria ngwataniro ithirereo kenda mantu yato kubwithia mazingira yaomba kuumbikana. Katika maisha ya sasa tumekuwa sisi na wanafunzi hawa tumeathirika sana na kutotunzwa kwa mazingira ambako kulikuwa kitambo.
Kwa hivyo kwa sababu tumeonja uchungu wa kutotunza mazingira, ndiposa tunataka wanafunzi hawa wakue wakiwa wanamotisha, wakiwa wanajua umuhimu wa kutunza mazingira. Nikiripotera Weru TV kumatiania Mbita wa Kelvin Kimathi. Nyuma ya ngabano Meru na Nkiamwe Kikuliunga Ntere Chambarangati ya Nieworo na kudharikira mabunge wa Tianist Mpuru wa Buri na kumwira augire ngabana ni mama ntuku inkai kureiringo nende mpuru na koneka kumenya mukuyo tuko yuchoka nende yuchoka ruone akiere na nyumbe mwanda Mpuru erite kawira na mukuro kiabakana nonto batete ya Meru bwaya Mpuru natharikirite kawira na kumwira natige kuaga kwenda kwandikira mwekuru na mwana kia kiwa we ni baibangite na njeke no tingwe bakwenda Ochore gati ka gavana wa Meru bikara mwangaza na ubungo gituo kyo bunge tiganisi bwana Mpuru wa Bore ibwethirito botindiro kitempo Imwe atari mono na kwethira bwitangatangira kire nchuku cha kuthandruka na Meru magaru na inyankoroki kochikura na werone Angwa kwa mama county tutafanya kazi na wewe na twatethania na utega kwa nguru atere kinyambere ntuko 90 kinyira muthia bwana Mpuru wa Bore orekire kiatho kia gavana kwa mwangaza kunyuithwa mumone kanena makero ja maingi na ndikagite ni gaka none kanite kabaka bya breaks ni nyankoroki kwithurira ngatako miadio ya kwithurira thomia gavana kwa mwangaza first gentleman ene county Meru bwana Murega Baichu ni nya county Meru utembiza bwana mbizo muromo achoka omeria akamukuru wewe ni aposto yito ndio aposto amwita aposto kwa wita mtu aposto atatenya muji onda mbota mukuru kwa takayuwa cha kwa aposto oni bidande ngoma na bemwe kwathukana kwa gavana Kaira Mwangaza na Mpuru wa Bore kulingana na first gentleman ene county Meru bwana Murega Baichu na Mpuru wa Bore kienda kwa kandarasi ama kwethura kiandikira family yewe kire thirikari county Meru niseme nisiseme Mpuru wa Bore SMS iria tumete na kambuni iria aretete thirikari na county Monkatha iji aretete kambuni ciawe kambuni imwe kambuni 12 uti no timia kurujista kampani kumne yende ne Meru Murega Baichu wenda kampani 12 kuma kiuni cia kugita wate nikera bathamia mbeca I refused areto nkirite nande ndo iji njokite mukondo jongera gavana Kaira Mwangaza kwa Mpuru wa Bore njamere nyo kagite negai kwithire mweketha jore kethire gavana Peter Munya na gavana Kirito Murongi ule ndo mbeche bo becheria gatira ho miaka 5 urauwa witithia nkuru egoro mwana arashia ngwe uraungumia kekero ene kegunguma kwa tathia bimya biere wabeche uwa witithia nkuru motene uru wakeria mwangi owe mero ya kwa ya kona monyire witioro na inda dhiria meri ethatu imbio mbetia roi bainge na ndibatiki barigari beringa chigatania na bangi bakethira bekenere itinda na sinema otheri araba kwethira bekora na kurumatithiria mbicha cha karaja kwangerekana mbicha ije maromba na kwa kwenombikana obunene iromba riri ritakinyire kuringibwa muno Mpuru akithiurunka amona MCAs bakiuga na nontu Ruto na ararekererie mbeca cia ambassador kire thirikari kawira bakabangania uria kwambire kimbia twetete mbeca iu cibatere kwambire kugairwa ana beto bageta skuru kuthoma Mwangaza kwaria Murega Baichu kethe Mwangaza kwaria na mebungi kanu Mwangaza mukuru wa kawira nandi urokwaria uno mukuru wawe kethe mukuru we kawira kibagita wa kawira Mwanga kawira wa Baichu kana kawira Murega nindeta wa kawira Mwangaza nukwa leo we elewa bu mwekoro kwa toka yuo Mpuru hata kayuo mwenda keke la buti kiyo kite kiraro kite wa kunywa kite wa korea ikere wake na nkobia na ngita ja bono botengani ategeri bage siasa beshodiriria Nteto ije bakononga ngayo ngo kethire runga manene county Meru nontu murutira jage siasa chote korarua Mpuru burasimisira kuringira kawira kura Mpuru obure buringira kawira kura teba bwo bwaringire nontu boendo bwaru nango gisia kawira nkenda kwira kawira Mwangaza
ya kugire guru kakinami na ibo ntuko no rangi sanne mutwe urani uri hutu Nini ya mwere imotonoche na ndamwere tia wakati anto uwano wetheria o biumia biere kura itiere iringwa ekwa na gweteri mbere kara chechio ndane ndo ngaba ni mama na Meru community Meru county nisi no ngaba ni mama na watakibara kimero kikuanta ichi ni ongeria ndo kandro ongeri ndikomea kade mayo ya mauge nke reporter Nteto TV kumaja kingina ngine kifuke Nairobi mbeta Boniface Mungera Rukuru nene irukujeri kingwataniro ya Azimio na haraki ya mabea Jubilee bakumineri ya chore boba ODM nyuma ya ritore Senator wa Isiolo Fatuma Dulo na wa Jubilee guitwa kiri kamiti ya utungata mbunge niyo PSC na ritore ya Okongo Mugeni urano wa ODM gwekirwa nende yake ya mabea Jubilee ba ugete yona miyari utirerega kuma kiri anto ba ikingwataniro Imwe. Pathukano kiri ngwatanire ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance no kayendelete kunenea atwe utongere bwangwatanire eno kiri bunge no gusinsirutira Senator wa Isiolo Fatuma Dulo wa kiama kia Jubilee na gwikira ritore Okongo Mugeni Senator Nyamira wa kiama kia ODM kiri commission ya urutingo gibwa bunge ikiongagira mpatho ino abunge ba kiama kia Jubilee kiri bunge no bakiumagire muthenyomndi na kumeneria atwe eno. The agreement by the minority party or the coalition was to have the slots filled in as follows. At the National Assembly, there was Mishimboko, and there was also Patrick Macau, who was on the wiper. And thus we had a remaining slot for the Senate that was given to the Jubilee Party. Now we, the leadership of Jubilee Party in Parliament, are very saddened by this show of impunity. And this is to bring to your attention that the 3 slots were assigned, one to ODM, the second slot was assigned to Jubilee, and the third slot was assigned to Wiper Party. Kiri commission ini ya urutingo gibwa bunge ngwatanire ya Azimio ya nenkireto tonya tudatu ODM kanya kamwe, Jubilee kanya kamwe, na kangi gakithije kile kiama kia Wiper. Aidha tuene ngwatanire no gusinsinia Dulo na Omogeni niletete muduro abunge baba ba Jubilee bakimenagiria tueno na kugakaba kuthakirwa karata ni asore bao kiri ngwatanire ne Azimio. We come here in peace, and we are in one coalition, that is Azimio coalition. We need to have an agreement on the persons who are going to be representative of Parliamentary Service Commission until we agree on a way forward. We want Jubilee to have a slot, whether it's in the National Assembly or in the Senate, and also the Wiper Party and ODM, but we would not want the position of Jubilee Party to be taken by any other political party. So if the political parties, there is some disagreement within our partners, and our brothers would urge them to sort out and actually come up with one name for ODM, one name for Wiper, and one name for Jubilee Party. Amono gwa bunge na masenita baba ba Jubilee ni badhiti kudhama kumakire ngwatanire ne Azimio la Umoja One Kenya Alliance kethiro batenenkero twanya twabula kubaterie na kulingana na bola bethiro bakiandikanira. We joined willingly, and if they mistreat Jubilee members, we leave them willingly, because you have experienced firsthand the conmanship, the politics of deceit, and political banditry by our brothers in Azimio Party. So it's not something that we are begging, it's our right. So we are asking the Azimio leadership to fast track this, call for a meeting, and allow Jubilee to nominate a candidate's choice to the Parliamentary Service Commission. Atuene abunge babeta jera matunda. Bunge ino jire leo ile nene na ile ya Senate yeto kagemarito mama na kodina mbere na kobanyude muma kenda bedhiro bakiamberi yangogi. As your chair, I want to heartily welcome you, congratulate each one of you. It matters not which route you took. Once you are there, the end justifies the means. And I have no doubt that in the discharge of our duties and responsibilities as commissioners, we try our very best not to be partisan. Our calling is to serve Parliament.
kile gitigarite ni kuona kethirwa mpathukano eno gatigati ka bia mabibi kiringwatania ni Azimio ikethirwa ikiendelea kana bia mabibi bikethirwa bikija mwekolaniria monto makoni no rutingo gibwao kiri bunge no kuma nyombani nene ya bunge amuji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Akrangondo era konende ward na location chibo location ene na tarite madina yara ukulukira kweria kwatha nterire kinyachi direte nende karankateti na dirikari kenda kwa division na witanwa kwa location yele no endi miaka iyo ndene ndio tiatungiria boikono kwa tela amona bona rombete atungiria amona mubunge wa Wagembe Central Dan kelio tira ibakoreta machibo kendo tetheria kiri utungiria Akrangondo. Akrangondo location ira ndomere ni want na ni division. Ogu ikonaniria ati Joshua Kaberia urani chibo wa Kirangondu na ithagirwe na kibarwa akinene kuthiuruka akiri location enu yake na aragotariria ati kinya wethirwa ni agitangirwe na utwikithwa division na kinya location chiri cha rutwa arutingwe batandikwa na ikio ononto aithagirwa kithiuruka kinya thaino irengitange ogu Nija kasetelwe division lakini tukaona personnel sababu tangwe lakini tuna ACC weto wa Kirangondu lakini ateja officially alafu tuna location yiri tuna Masongolo location na Kagalo location na Itaira Kaseten alafu tuna sub location Nteto tuna Nteto Kagalo na Nteto Masongolo na bitu tena bio bikatote dirikari tatu andikira antoba kuritangwe kuntuku gitariria ati kirigeria riake nagerete kinya kwaria na DCC ni kenda batigira bakwandikirwa arutingugi bare ndi yo kuretwa na kinya chibo bandikwa abange na kinya subsibo no ende mwanka athaino ontobo botojura na ara kuromba kinya mujumbe urare kwende Dan kile athingatire gutigira arutingugi bo bakwandikwa ni kenda batethaniria kiri kwatha location enu enene na Kirangondu ira kwatha kurako ngikwanza kwa division kachiringanira wa location yire Nteto ikauma division lakini by Kirangondu by itself era woni kwa desibu in division ne ndaya na itware kinya na DCC ura wa itere itware kina akandika barua ya Nairobi atikinya na ngo ngiko thako tira eya nwa mbesa cia kwa antikanto Kirangondu andikirwe bayo ire mbere ewe first priority no to ne kushinda ile ngi cionde wewe ndakurombo tusikumire to andikirwe to ba Kirangondu be kenda kinya ngui ya itia na ngui ya karibu kile wana no tuitwa ilirwe na ya Kaseten na DBT only personnel iboto ka andikirwa kuma Kirangondu Gembe Central Betan Class Chabare Agarba kaunti darakani di bore to wikinyagia chibitare kuthinjwa metho kurio kenda kurigeria tumumu na bamwe kinya metho kuthuka burundu buria bwithera bukiumana kya mathina ya akeria bithao gima kaunti darakani thina ugite baingi bakari beta gutegwa metho ba wantu ga gwita kuthinjwa kana kona ndaitari bakaiba kinya Kirinthiguru ireita kuri kuthimbere ta cia Africa irio Kenya gatigatiga anto milioni 1 anto 3,000 ibaigagwa bare na murimo wa njereri ora uretaga kura metho akiaria muchemanioni wa uchunko na mubango uthinjani ba metho buraburutha wa imanda gitari ba kaunti ya Tharaka Nithi bawatanirite na kiama gia Fred Hollows Foundation mwerekeria warongirwo gima kaunti no John Bogo ariuga ibarutaniritie gutigira ati wakira mwaje wa murimojo akorigitwa kuona na tuguseta target cietu thiine wa Tharaka Nithi tutumagira andu 3,000 thiine wa andu milioni 1 na kuona ndo population yetu ni ta ana kwa gwetigarĩtie vanini kinya 500,000 kwoguo nukuonania target yetu kandu aria twagirirwe ni cooperate maina cataract ni andu 500,000 aria twagirirwe ni cooperate thiine wa mwaka umwe ukurukira mubango nkurukia ajie 70 banjereri county no ibathinja gwa metho wakira mweri target yetu ekuragwa andu 70 wa mweri na nituona mieri ira mingi niturona engi gukira andu 70 kwoguo tuona achievement yetu ni
igana ria 4%. Koguo ni turarutha wega. Ikiri muchemanio jo arakwithuritwo ati ajiba murimo jo muno gicigo bunge kia Tharaka ibagitwe bagikuthuka kuthinjwa metho bakithukanagia muntu no akweka gitakara akuthinjwa untu burambogo akuga butibatiri kubaguajia kwi andu maraura megua ni operation makona ta kwa operation nene na nenda kuga ni operation nini mundu operatagwa no akugandithwa gandithagua ritho na operatagwa kiusaga ura mandagitari makuga na rikia ku operatwa avesa wa rutha kenuka koguo no ni operation muruatu atagirirwa ni kura neo nitita operation ira ciengenene ya mundu waka ukura. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gashima. Kotone ya mandaitari baugite rwangiro gima irubati gutegerwa na ritho rethaga kenda kwagirithia utungata bakiaria bitha babaugite gitaro kia East Africa ikibati kumurika rwangiro gima kenda mandagitari bethirwa na kagita gakautho ngwene cio. Public Service International Unions from East African region, from 5 countries, but Public Service International is in 154 countries all over the world with over 700 unions. We have been meeting here as East African unions. This is the second day and the last day. We have been looking at issues affecting the health workers in the region. We have also shared information and experience from the epidemics and pandemics that have been affecting the region. We are asking our governments to increase funding in the public health sector. Representatives of the East African sector unions are deeply concerned on the deteriorating state of public health care system and public health care provision in East Africa region. The governments in the region must prioritize provision of public health care services. COVID-19 pandemic, Ebola, and the extreme impact of climate change, poor funding of the public health care services have exposed the need of all the governments to invest deeply in the healthcare services. The states in the region are generally struggling to invest a minimum 15% of total annual national budget demanded by the Abuja Declaration in the year 2001, which is averagely 20 years back. The meeting in session identified the pressing challenges faced by the health sectors in the region to include the following: vaccines, vaccine access, hesitancy, pandemic preparedness and local productions of the vaccine, financing of public health services, and an equal health service provision, health inequity within the region. The meeting in session resolved to engage the governments within East African Bloc to address the identified pressing challenges, specifically are decline in the level of government investment in the delivery of public health services. And I believe, if the public health service delivery or investment is reduced, then there's more to the private. Number 2, poor and inadequate public health care emergencies and pandemic preparedness. We are all caught off in every pandemic and every outbreak without any preparations. Number 3, poor access to medicines, technology, and vaccines in the Eastern African region. We have identified this to be a problem in all these countries within East Africa. The effect of climate change to public health care system. We need to prioritize that as a region to ensure that we are part of the conversation. As Public Services International, we noted during the pandemic that many of the governments over the years had actually reduced the level of funding. Now, this led to a number of lives being lost because our public health systems were not able to manage the COVID-19 patients. We saw not only the health workers, the rich guys went, talk about the poor. It was not discriminative. Now, that gave us a number of lessons to learn from. First of all, and it is the same information we want to give to our governments today, even as we try to recover the economy from the wrecks of COVID-19, it is important to invest money in your public health system. Because the quality of any country population, the index is actually measured by the quality of life of your people. And if you're going to ensure the quality of life, then you need to put enough money in public health infrastructure. That is going to be very critical. No tukwithira nini tuwekaira gatanta kienda tuchetu robweru arinde nyumekaita katikura nende rwaria rwetu rwegie murimo yo kolera nkethira ngicho kaira rwenyu mekaita katikura mone watu madithia
au kare Maureen komena ngetwa PHINEAS IMAANA